Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa lam yasal qailan alima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan
min dzakarin wa unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rilalanna iya waktu mak barakae degaga ada sitinaja ya makasing ipu ada sangadinna ada asepuru kemarajai lau risese arajanganna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah melo mo pimakita angkamo papakita na waringi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah melo mo pimaring kalinga angkamo paparing kalinga na wiringi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah melo mo pimakinading angkamo papinading na wiringi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah melo mo pi mandre melo mo pi minung yulle mo papinadingi wi andre macan ningi ia angkai mutama rilalan na tiga rokta magani kira-kira narik ko iya bawa cek dia na cabu pengallahu subhanahu wa ta'ala de na yulle pirasewi andre macan ningi ia angkai mutama rilalan na tiga rokta. Na'udzubillah summa na'udzubillah. De nagaga yulle banggakan, de nagaga yulle sombongkan, namo yulle malli andre masulie, namo itamewi restoran kami nam masulie, kami nam makanja nariko de nene ipirasewi, de nene yulle manya ngiwi jamaah yang dimuliakan Allah. Narima kuana naro, nariko angkamu piyatu makanjakmu pi punsinna makanjakmu pi ajok kangenna waddimu pi ipake guna aja mutakkalupa maringerang ripeng Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la asidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Salawat dan ni'mat passalama tendral lupewi kiringangi lauri alim alabbina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sining atamatapana pengallahu subhanahu wa ta'ala rilalanna iya ulan ramalang ulang yang kena pak barakah pengallahu subhanahu wa ta'ala kesempatan maraja idi manange atanna pengallahu subhanahu wa ta'ala lelungi nania sapai riona pengallahu subhanahu wa ta'ala lelungi sapai riona pengallahu subhanahu wa ta'ala nasabat nigi tahu lolongangi riona pengallahu subhanahu wa ta'ala majapuya tu tawe tolisa surga pamasena pengallahu subhanahu wa ta'ala. Namo maniyaro tawe biasa-biasa miirita, namo maniyaro tawe mabicu miirita, namo maniyaro tawe detto gaga hal-hal luar biasa rilalan na pangkau kena nikia karena nalolongan riona pengallahu subhanahu wa ta'ala maka yakin dan percaya insya Allah yaitu tawe rijamini mutama rilala surga pamasena pengallahu subhanahu wa ta'ala. Narima kuana naro idi atamatapana pengallahu subhanahu wa ta'ala terutama idi yang kemu panawering kesempatan pengallahu subhanahu wa ta'ala rattewi ulama barakana pengallahu subhanahu wa ta'ala rapi ulang adam penna pengallahu subhanahu wa ta'ala loni me pakai guna madiceng ye
lalungi sapai rio na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Wadi janji maka ega unron na taru pengallahu subhanahu wa ta'ala na ilulungang rio na. Wadi janji maka ega wattu na taruanga ki pengallahu subhanahu wa ta'ala na rilulungang rio na. Nekia rilalan na iya wattu kesempatannya, rilalan na iya wattu mak barakai setidaknya angka tallu onrang rion rewi lalungi rio na pengallahu subhanahu wa ta'ala, terutama rilalan na iya ulan Ramalan. Nasaba ulan Ramalan bulan yang kita menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor sedi ulan Ramalan onrewi pamegewi papole pakaswiang amalak madeceng. Ulan Ramalan ulang tonrewi tingkakangi pakaswiata. Ia biasa riwattunna tanya apa ulan Ramalan sempaja paralunna mijaji utama rilalang ulan Ramalan na tambah-tambewi ni sempajana na tambahi ni sempaja sunnahna. Ia biasa riolo dena pana utamewi ulan Ramalan barakakna ulan Ramalan. Ia biasa riolo dena pana tamewi ulan Ramalan makutu bukai ayatna pengallah ta'ala, makutu timpai ayatna pengallah ta'ala, makutu baca ayatna pengallah ta'ala, mutamai rilalanna ulan Ramalan na sabak barakakna na wiringi acan dengan ati pengallahu subhanahu wa ta'ala na bacai macan ning atinna bukai ayat-ayatna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Bahkan angka tahu 10 sedi ulanna dek nang kana tamma baca ayatna aku ramal bina pengallah ta'ala tami ulan Ramalan si ulam mi na patamma baca ayat-ayatna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Iqra'ul Qur'an, Iqra'ul Qur'an wa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacai aku range, bacai aku range, majapu baca aku range mancaji syafaat rias serimun rinna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Narima kuana naro salah satu sedion ruang lalungi riona pengallahu subhanahu wa ta'ala relalan ulan Ramalan ipamigewi pakaswiang kesempatan keide pamigewi makaswiang relalan ulan Ramalan. Apalagi ulan Ramalan ulang yang kai non roye na palicul-licungi wi pengallahu subhanahu wa ta'ala apalanna tasidi pakaswiang yang kai na papole atanna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Maka dia pengallahu subhanahu wa ta'ala man amila salihan min sakarin wa unsa walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nigi tahu pole ripallawanganna tomatappa orane nannia tomatappa makunrai papole amala saleh, papole amala saleh falanuhyiyannahu hayatan thayyibah angkai ipakasingiwi atu tongan linona, angkai ipakanjakiwi atu tongan rilona. Secara garis besar rilalannai ayat ewe napodangi makada idi atanna pengallahu subhanahu wa ta'ala narikomeloki madecing rilino madecing riasrimon rinna pengallahu subhanahu wa ta'ala pagaui anu madecenge gangkakna napasengi tomototta makada narikomeloki madecing idi rupatawe akkawaruki ri anu madecenge sining toma-toma malabiku sula-sura malabiku yang kai ria masiwi ri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Yang nomor pertama. Nomor 2 apide cekik lau rito duai pajajiata nariko angkamu pi ya dua tu yariko angkamu pi indota angkamu pi ambota ajamu pasia-sia papole de ceri sesena ajamu pasia-sia demu papide ceri ya dua nasaba okko tu sedi unrong
lolongangi riyo na pung Allah subhanahu wa ta'ala. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtillahi fi sukhtil walidain. Riyo na pung Allah subhanahu wa ta'ala, riyo na pung Allah subhanahu wa ta'ala tagatungi pole riyo na toduay pajajan. Nai agalingan na pung Allah subhanahu wa ta'ala tagatungi pole ri agalingan na toduay pajajan. Narimakuan na naro idi atan na pung Allah subhanahu wa ta'ala nariko ang kamu piya dua yari gasalasidin na pole rikwero aja mu pasye-siye mapide ceng rialena nasaba magay yetu matutu lalang sabak nasabari narilolongang riyo na pung Allah subhanahu wa ta'ala. Gangka na ang kasedi sahaba riolo de na pa ya riyo tunna Nabi sallallahu alaihi wasallam siolo siwawa sahabae maka de Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabatku nariko siruntu ki iye nariko siruntu ki tawe suruh lalu milo doang ki majepuye tu tawe tu itarimai parilo donna ripang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka de sahabae magi nang kaya Rasulullah nang kay di sahabat ki padahal manna sanas sa sahabat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau dijamin utama suruga magi na isuro mo pamilo doang nariko siruntu iye tawe. Ternyata mati ni Nabi sallallahu alaihi wasallam inappe siruntu iye tawe. Ternyata isalidikiwi tega ne ro Wais al-Qar iye tawe tau malak mapideceng lauri to duai pajajanna maka narikong katau liwa kasinna liwa kanjana batena maturu lauri to duai pajajanna yitu tawe tau mujarrab parilodonna lauri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Tamato malabiku sula surah malabiku yang kai ria masewi rupang Allah subhanahu wa ta'ala. Yene nomor 2 mapideceng lauri to duai pajajatta nasabak magai naupana mati ni ya dua yari gasalasid din na kuritu de nagaga wat disellei jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yanaritu aja mu mangingi situlung pada tarupa tahu aja mu mangingi si bantu-bantu pada tarupa tahu. Alhamdulillah to syukuru nariko idi mo bantu pada tarupa tahu. Alhamdulillah to syukuru nariko idi mo tulungi pada tarupa tahu. Alhamdulillah to syukuru nariko idi mo tulungi pada tarupa tahu. Nasabah Makkah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam man nafasa an akhihi kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabid dunya wal akhirah. Nigi tahu tulungi padanna rupa tahu nigi tahu bantui padanna rupa tahu pole risusah yang kainoloiwi riwattu tuona rilino itulungi ripong Allah subhanahu wa ta'ala pole rususa yang kainoloiwi rilino lebih pamati riasurimun rinna pong Allah subhanahu wa ta'ala. Narimakuan na naro idi atanna pong Allah subhanahu wa ta'ala idi atanna pong Allah subhanahu wa ta'ala nariko ang kaki masagena baik pole ripapi dalle na pong Allah subhanahu wa ta'ala jali-jalingi bali bolata jali-jalingi sejita jali-jalingi si kampota ni gama na misangi pole ripalawangan na yamana ro melo manre melo minung maparri si rapi andre si panewe sementara ang kakidi taliwa-liwa andreta baka de ni sadingiwi ya beang ni andre inungangi na ang kasulat-surata malakda maparaluangi na idi na de na ijampangiwi jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Aja kigaga taliwa-liwa idi nakan ne dalle makanja jama-jamana
makanja-kanja usahana aja mutalliwat-liwat lauri Allah subhanahu wa ta'ala, aja mutakkabu-kabu lauri Allah subhanahu wa ta'ala, aja mupakatunay pada terupa tau rigo angkana mupa de pa na makanja aku tungal linuna nasaba magay nariko Allah subhanahu wa ta'ala melo malamanang niya tu iya manne iya dati kum payakun nala silalo na Allah subhanahu wa ta'ala narimakwan na naro loni me idi manangi rilalan na ulan ramalang mega kesempatan na wiringi Allah subhanahu wa ta'ala angka nama pabuka, angka nama pandre, angka nama beri sembako, angka nama beri buka, angka nama beri gula, angka nama beri poleri seji seleta yang ke tersirapi poleri andri inunganna terutama rilalanna ulan ramalang. Hadirin jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yane telu yang ronge lalungir yo na Allah subhanahu wa ta'ala rilalan na ulan ramalang nomor di tapamegewi papoli pakasiya madeceng. Nomor 2 api dece kilo rito 2 pajajatta. Nomor 3 ajaki gaga paja si bantu-bantu padatta ripatau. Wallahu auni fil abadi madamal abdu fi auni akhi. Naiya patulun na Allah subhanahu wa ta'ala siturui lau ritau na pujie situlut-tulung padanna rupatau. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fil qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa lam yasal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ansur Islama wal muslimin wahsulil kafarata a'da'ad-din. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala ilan nari masirana. Allahumma ighfir lana wal walidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lam.